Meryem dostlar. Bugün biz gül oturg'izib ketgan gullarni sirjетін boyamiz. Kerak zotlar: tamiri chiqqan gul, bulbul idishi, mayda toshlar, yumurtaning qabig'i, bananning qabig'i, yana toprak, keli, suv. Almira, bugun biz gul o'tirg'izuv uchun bizning arnayı tamirini o'stirib dayındagan spatifilum guli. Buni bizde ayel vaqti deb atab жатады. Bu gulning biz tamirini o'stirib birinchi chiqarib o'tirg'izuvga dayındab olib, amına toprak Almira. Bu yerda bu toprakda 3 turli qo'shmasi bor, және 2 turli mineral qo'shmalari bor. Gulni o'stirib tınaytuga arnayı jasalgan toprak. Bu gulni tez жақсы o'stirish uchun qo'llaniladi. Ал endi Almira, bugun biz gulni o'tirg'izib bo'lgan gulning otısına mayda taşlar salып alamız. Hani taşlar sala koy. Ya, endi o'sha taşlarning üstüne toprağımızı salamiz. Qaniki? Sala koy Almira. Ya, toprağımızı salamiz. Bu toprak arnayı qo'shmalarмен, minerallarмен qo'shilib, gulni жақсы o'stirishga arналған toprak. Endi Almira o'zining ishini shunqorlar qazib olamiz da gulimizni deb o'tirg'izamiz. Almira mana shuni o'stirib toprak solib jib, bizning gulimiz. Gulimizga endi ne qilamiz? Almira, suv quyamiz ya. Suvni quyamiz asosan. Do'stlar, yumurtani yezib, suvga solamiz. Suvga gulga quyamiz. Gulga ne berdi yumurtaning qabig'i? Darmergan. Dұрыс айтасың. Qani olay bo'lsa, ары qaray жалғастырып yumurtaning qabig'ini yeyетін bo'lamiz. Salib olamiz, keyin salib ezemiz. Жібер. Ya. Qanday suvimiz dayın bo'ldi, Almira? Gulімізге арналған. Gulімizге aylangan bizim darmer suvimiz dayın. Ya, qani gulімізге kichkina quyamiz. Ya. Bu gulімізге kalsiy berib, жақсы o'sirетін bo'ladi. Жеткілікті кейінгі күндерде де құйып отыратын боламыз, ya. Келесі кезекте қандай дәруменді су дайындаймыз? Bananın qabığı. Ya, bananның qabығын суға саламыз. Қанеке салады? Ya, саламыз. Олар не істейді гүлімізге, Almira? Пайдалы гүлімізді жақсы өсіреді, ya? Ал Almira, бұл суды келесі күні гүлімізге бір 2 күннен кейін осы дәруменді, банан қабығынан жасалған дәруменді суды құятын боламыз. Бүгінгі гүлімізге суымыз жеткілікті. Dostlar, banan qabığı qo'shilgan darmen sonda gulga quyamiz. Bu gulmen tag'ida yumurtaning qabig'iga qo'shilgan darmenda gulga qo'yib жатырмыз. Bizim gulmemizga әкелдік беріп қоймаған өзіне татып от едім шығарады. Осы күтімнің арқасында банан қабығының суы мен жұмыртқа қабығын езіп, оны суға араластырып, осы дәрумендерді қайталай жасай отырып, құя отырып, біздің гүліміз әдемі болып жатыр. Достар, тыңдағандарыңызға рахмет.